Dobro večer još jednom. Ne znam iz kog razloga se zamutio ekran. Nadam se da smo svi ponovo tu i jako se radujem večerašnjoj meditaciji. Želim da vas isto tako pitam kako se osjećate, da li ste više nervozni, manje nervozni, pogotovo što smo sada svi zajedno, onako možda neko nema dovoljno privatnosti i šta radite po tom pitanju. Da li vam prijaju te meditacije koje radite svako večer sa mnom ili imate još neku drugu tehniku sa kojom se smirite, sa kojom lakše izbrojite od do 10 da ne bi reagovali naglo. Tako da ja vam toplo savjetujem da probate malo da razumete i vaše dragi ukućane, da isto tako ako ste i vi malo nervozni i napeti jer ste u zatvorenom prostoru, isto je tako i sa ukućanima i sa kućnim ljubimcima, prosto potpuno sada jedna nova dimenzija. Ali isto tako prilika stvarno za jedan veliki rad na sebi, zato što sada smo imali teoriju, čitali knjige, išli na neke razne seminare, učili svašta i sada eto praksa na delu. Tako da za večeras sam vam pripremila, ja se unaprijed izvinjavam, ne znam ko je autor ove meditacije, ali ako bilo, zato što sam je davno pronašla na internetu i ako neko bude prepoznao, eto, bilo bi mi drago da to podelim. Znači nije moja lična. Isto tako ovu meditaciju možete raditi i sa nekim drugim rečenicama koje vama prijaju, dakle prosto prilagodite sebi. Verujem da svima je potreban relaks, ali isto tako je potrebno ne samo tolerancija i ne samo razumevanje, nego to jedno pomirenje. Pomirenje sami sa sobom, pomirenje sa nekim okolnostima na koje ne možemo da utičemo. A to možemo da radimo kada sebe svakodnevno sve više i više ispunjavamo tom vitalnom životnom energijom, tom energijom energijom ljubavi, koliko god možemo, znači da upućujemo sebi ljubav, toplinu, da praštamo sebi na nekim izborima koje smo činili. Naravno ne ponosimo se sa svakim odlukama i to je sasvim u redu, ali nemojte da vas to dopusti, da vas grize, da vas izjeda, da ukoliko možete da se nekome onako duboko izvinite sa jednim dubokim poštovanjem, to je u redu, i ako taj neko prihvata, u redu je, ali ako ne, pomirite se i izmirite bar na nekom energetskom nivou. Uvijek možete nekome da ga dobro zamislite u sebi i da mu kažete hvala i izvini i oprosti. I verujte mi, ako to često budete praktikovali, jer mi smo zaista toliko energetski povezani i razumete ovo što pričam, jer ne biste bili ovdje da ne razumete, moći ćete da izbalansirate tu energiju. I u nekom trenutku u budućnosti stvorit će se takve okolnosti da možete jednostavno da se izmirite i ako ste u fizičkom prisustvu ili prosto ti odnosi će samo od sebe da se transformišu. Onog trenutka kada zaista i vi budete
spremni za to. Dobro, da ne dužim više, ja bih malo da se danas dobro protegnete, možete ruke da izvučete iza leđa, malo da udahnete, da se otvori grudni koš, da izdahnete što možete prijatnije, lagano kroz nos ili kroz usta, da se jednostavno tenzija opusti, smiri, da prodišete, da sada ova meditacija može da bude u sedećem položaju. Preporučujem, zato što bolje smo protočni kada sedimo. Pozdrav Nado, hvala na svim lajkićima koji stižu. Zaista me to nekako motiviše da budem tu i svakog narednog dana. Dobro, idemo lagano da uradimo prvo par vežbica. Dakle, jednostavno je, sednete, daću vam, ajde još 10 sekundi da pronađete neku stolicu, kako god, da sednete, da vam bude što udobnije. Ja ću da pustim muziku, malo da vas i ona uvede u to jedno divno meditativno stanje. Zašto da ne? Iskoristite sve ono što može da vam pomogne u početku da nekako sa lakoćom sve to započnete i da vas ne obeshrabri, nego da vam još daje vetar u leđa da nastavite da radite. Jer ne možete samo jednom da odmeditirate i da se sve u životu pokrene na bolje, ali taj trenutak u kome ste proveli, glasnije da pričam ili glasnije da pustim muziku, još je nisam pustila, ali mogu i glasnije da pričam, da mislim da se dovoljno čujem. Evo je muzika tek sad. Dobro, uradit ćemo jednu vežbicu koja onako baš pomaže. Ajmo prvo da sednemo i da malo središnjim delom tela, da pomerimo ovaj laptop, tako je, da središnjim, dobro, pokušat ću da bude malo glasnije, evo i približit ću, ali ne mogu baš da vičem, da ne bi drugima odzvanjalo prejako u slušalicama. Da lagano malo kružimo karlicu, gornjim grudnim košem. Znači sedimo udobno i samo iznutra kruži, tako, u krug. I dišim. Zašto ovo radimo? Da jednostavno malo razmrdamo i otvorimo grudni koš. Da ne bude teško da sedimo. Ajmo sada u drugu stranu. Tako je. Osjeti struk, osjeti grudni koš, mesto između lopatica, ramena. Tako je. Par krugova, koliko vam prija. Vrlo je važno da osjetite donji deo leđa, da ne naprežete previše. Dobro. Tako, idemo sad ramena sa udahom gore, gore, gore i onda sa izdahom da opustite. I ramena gore, udah, 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 udah. I lagano opusti da se vrati nazad na svoje mesto. I gore udah. Zategni laktove. I izdah. Još 2 puta. Gore, gore udah. Dole izdah. Još jednom. Osjeti kako se menja u startu energija.
kako kad prodišete, zaista se puno toga u startu promeni. Tako je, opusti. Sada možeš da se uhvatiš za svoja kolena, kako god da sediš, i sa udahom da isturiš grudni koš unaprijed. Nemoj mnogo bradom da vučeš, ali isturi grudni koš. Udah i izdah. Naglasi nazad lopatice i glava dole. I udah, otvori. I izdah, zatvori. Još ako imaš mesta, možeš ovako udah, otvori, kao da ideš nekom u zagrljaj. I izdah, kao da grliš nekog, ali se pogrbi malo. I udah, otvori. Izdah, zatvori. Kao da grliš. Ljubav, udah. Izdah. Udah, otvori. Izdah, zatvori. Još 2 ponavljanja, udah. Osjeti promjenu, izdah. I još jednom, udahni, protegni se. I izdah. Zatvori. Tako je. Da bi još promijenili energiju, možemo malo lupkati. Ovdje, tu gdje su ključne kosti. Tu izlupkamo ključne kosti. Zatvori oči, osjeti kako malo vibrira. Malo središte grudne kosti. Odlično. Zatvori svoje oči, smesti se udobno, svoje dlanove okreni ka gore, otvori se, energetski diši. Zatvori svoje divne oči. Diši kroz nos i ako još osjetiš neku tenziju u telu, slobodno par puta izdahni na usta. Ako sa moje strane budete čuli dodatne neke zvuke, to je moja šanti, prosto nema gdje drugo da bude. Trenutno nisam u svom holističkom centru. Diši, zatvori oči i sada pažnju usmeri na protočnost energije. Kako svakim udahom udišeš kroz obe nozdrve. Osjeti kako se nosnice šire. I ne samo da pune pluća, nego prenesi to disanje na cijelo telo. Sa udahom udahni. Protegni cijelo telo. Osjeti kako se širi, osjeti tu ekspanziju i sa izdahom osjeti tu potpunu povezanost, mir, prazninu nakon izdaha. Sa udahom otvori grudni koš, ispuni tom čistom životnom energijom. I sa izdahom polako osjeti kako se rebra skupljaju, pluća prazne. Tako. I još neko vrijeme posveti disanju. Dopusti da se u potpunosti pojavi sklad, prijatan ritam disanja, ritam pulsa i disanja.
tako dok dišeš, neka je tvoja pažnja usmjerena na predeo solarnog pleksusa i srčane čakre. Dakle, to je mjesto malo iznad pupka, donji deo grudne kosti i središte grudnog koša. Sjećate se, radili smo tu meditaciju. Jedno žuto sunce u solarnom pleksusu i jedno zeleno sunce u grudnom košu. Sada nisu bitne boje, nego samo pažnja u taj deo tela, kako se širi, raste, kako se tu energije najviše akumulira. Možeš staviti i svoje šake na taj deo tela. Onako kako je zgodno. Nemoj sada brinuti koja je ruka gore, koja je dole. Samo osjeti, diši svesno. I uvek osjeti vezu sa zemljom kroz repni deo, kroz noge. I isto tako kroz kičmu, vrh glave sa izvorom svega što nas je stvorilo. Tako. Iako ti prija, šake možeš zadržati i duže ili ih spustiti na kolena. Sada namerno i potpuno svesno pomisli na sebe. Bez ikakvog analiziranja, bez kritike, baš svesno stvori sliku sebe, pomisli na sebe. Baš onakva kakva jesi. Možeš naglas da ponavljaš za mnom, a možeš mentalno u sebi. Ali ponavljaj tako, sa velikom jasnoćom, sa punom pažnjom i svešću, da dopire do svake čestice tvog bića. Potpuno svesno udahni i u potpunom miru izgovori. Neka budem živa i zdrava. Neka budem zdrava i srećna. Zdrav i srećan. Neka odzvanja. Neka budem spokojan, spokojna i miran, mirna. Neka budem zaštićen od opasnosti. Neka stignem na svoj cilj. Neka moj bude bez mržnje. Neka moje srce bude ispunjeno ljubavlju. Neka budem zdrav i srećan. Udahni duboko
Osjeti promjenu koja nastaje i dalje zadrži pažnju na sebe. Ponovit ćemo ovo još jednom. Izgovarat ću u jednom rodu da ne zbunjujem. Misli jako misli na sebe, na predeo solarnog pleksusa i središta grudnog koša. I izgovori u sebi. Neka budem zdrav i srećan. Neka budem spokojan i miran. Neka budem zaštićen od opasnosti. Neka stignem na svoj cilj. Neka moj bude bez mržnje. Neka moje srce bude ispunjeno ljubavlju. Neka budem zdrav i srećan. Nastavi da dišeš. Osjeti nove senzacije, ali nemoj ništa da analiziraš. Samo posmatraj i budi tih i svetlog. Ponovit ćemo još jednom, ali dok ponavljate ove riječi, ove namere, ove težnje, osjetite kako one dobijaju neku posebnu moć. Riječi su zaista moćne i vrlo je važno da znamo kako ih koristimo. Ponavljaj u sebi još jednom. Neka budem zdrava i srećna. Neka budem spokojna i mirna. Neka budem zaštićena od opasnosti. Neka stignem na svoj cilj. Neka moj bude bez mržnje. Neka moje srce bude ispunjeno ljubavlju. Neka budem zdrava i srećna. I dok te riječi vibriraju u tebi, sada pomisli na zaista neku osobu koju voliš, u čijem prisustvu voliš da budeš. Neka osoba koja ti je toliko draga. I slobodno, prva koja ti padne na u srce. I neka i dalje fokus energije na središtu grudnog koša. Diši. Diši i osjeti kako se energija širi, kako rasteš u svim pravcima. Osjeti tu novu energiju. U potpunosti osjeti grudni koš. I sada ponavljaj u sebi. Budi zdrava i srećna toj osobi. Budi spokojan i miran. Budi zaštićen od opasnosti i neka i ti stigneš na svoj cilj. I neka tvoj bude bez mržnje i neka tvoje srce bude ispunjeno ljubavlju. Budi živ, zdrav i srećan. Zadrži tu pažnju na tu dragu osobu. Možeš je i grliti. I ponovit ćemo još jednom. Budi zdrava i srećna. Budi spokojna i mirna. Budi zaštićena od opasnosti.
neka i ti stigneš na svoj cilj. I neka tvoj bude bez mržnje. I neka tvoje srce bude ispunjeno ljubavlju. Budi zdrava i srećna. Osjeti kako se ta energija umnožava. Osjeti to. I neka se umnožava. I dalje diši. Posmatraj nove senzacije. Kako je tvoje disanje? Diši punim plućima, diši celim telom, diši celim svojim bićem, diši svojom dušom. Tako je, diši celim svojim bićem. Sada dopusti da u tvoj dođe neka osoba kojom nemaš ništa posebno. Jedan potpuno neutralan stav. Nisi bliska sa njom, ni na distanci. Prosto jedna neutralna osoba iz tvog okruženja koju viđaš skoro svaki dan, koju srećeš u prolazu. To može biti osoba iz prevoza, iz prodavnice, iz zgrade. Jednostavno, samo je znaš. I toj osobi uputi isto. Budi zdrava i srećna. Budi spokojna i mirna. Budi zaštićena od opasnosti. I neka i ti stigneš na svoj cilj. Neka tvoj bude bez mržnje. Neka tvoje srce bude ispunjeno ljubavlju. Budi zdrava i srećna. Usmeri tu energiju na tu osobu. Tako je. Nije li dobro kad deliš tu energiju? Sad sve mi je u redu ako se pojave i više osoba u srce. Svima to daruj. I sada dopusti, pošto si u takvom obilju ljubavi, dopusti da u tvoj se pojavi osoba koja u tebi budi snažne emocije, koja ti budi neka negativna, teška osjećanja. Možeš i da imaš ljutnju prema toj osobi. Znači da je manje voliš. Dopusti da se pojavi ta osoba koja u tebi izaziva i srdžbu i nezadovoljstvo i prosto tenziju. I sada dopusti da i toj osobi uputiš. Budi zdrava i srećna. Budi spokojan i miran. Budi zaštićena od opasnosti i neka i ti stigneš na svoj cilj. Neka tvoj bude bez mržnje. Neka tvoje srce bude ispunjeno ljubavlju. Budi zdrava i srećna. Tako je. Osjeti kako i prema toj osobi možeš slati mir i ljubav.
Pa zar nema bolje da se stvori harmonija, da se taj odnos isceli? Jer ako voliš sebe, činit ćeš dobro sebi, da otpustiš taj snažan naboj emocija. I još jednom toj osobi izgovori: budi zdrava i srećna. Budi spokojna i mirna. Budi zaštićena od opasnosti. Neka i ti stigneš na svoj cilj. Neka i tvoje srce bude ispunjeno ljubavlju. Budi zdrava i srećna. Sada zamisli sve ljude koje znaš. Zamisli kako se pojavljuju u tvoj um. Bili oni fizički prisutni ili ne? Kad to kažem, mislim, bili oni među nama ili ne? Širi svoju energiju i kaži: svi vi budite zdravi i srećni. Svi vi budite spokojni i mirni. Budite zaštićeni od opasnosti. Neka svi vi stignete na svoj cilj. Neka je vaš bude bez mržnje. Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju. Budite zdravi i srećni. Ostanite još koji trenutak u takvoj energiji. Da jednostavno propuštate ljubav ka svima. I osjetite kakve senzacije imate. Ja ću vas pozvati da sklopite svoje dlanove i da u sebi izgovorite svoje ime i volim te, volim te, volim te, volim te, volim te, volim te, volim te. Izgovori u sebi svoje ime i volim te, volim te, volim te, volim te, volim te, volim te, volim te. Kao malom detetu izgovori sebi: volim te, volim te. Tako je. I pohvali sebe što izdvajaš vreme za sebe, što izdvajaš vreme za svoj rad na sebi, što izdvajaš vreme za ono što ti donosi dobro. I ne samo tebi, nego i drugima. Bravo. Hvala vam svima što ste tu sa mnom, što delite sa mnom ovo vreme. I ukoliko ova meditacija je završena, i ukoliko imate nekih pitanja
ili želite da podelite svoje iskustvo, napišite u komentaru. Nadam se da si me dobro čula do kraja. Hvala vam što gledate ova videa. Sutra ćemo se posvetiti disanju. Malo ću više da objasnim kako sa disanjem možete da jednostavno se i relaksirate i opustite i koje su to sve tehnike disanja postoje. Zaista ih ima puno. Ima toliko toga što možete i sami istraživati i istražujte. Dakle, sutra se vidimo u isto vrijeme, u 9:30 na stranici Holistički centar Smisao. I dalje možete da se prijavite na moje yoga časove, dakle, slobodno u inbox. I eto, ima ovdje jedan interesantan komentar, ne znam ni da li odgovorim, prosto ako neko vidi da nema poente ovo što ja radim, onda zaista ne mora ni da posmatram. Prosto ima nas toliko, nekome nešto donosi i dobro i prija, nekome ne, i tako će uvijek i biti. Eto, sad ovim i da završim. Želim vam laku noć i prijatan sutrašnji dan i svako dobro.